fo manuel tātua tanu nei fo ia so fau, ana mai e se whaopoponga o tātou tala mai Samoa. O le aso tolu se fulu le māsina le nei, wa kolosi le matanga luenga o pesinisi ala manuia malei pase leina, o le a whaangata I loa ona toi restala nisi o whaalapa butonga tu whaatasi, e le toi whaafawina lava le restala whaale tau sanga o mai le so. Whai loe le ofisa sili o le matanga luenga, ia polotu Linda Julene. O lo iei lava ta iala matula fono I lima ta ita ina I le restalaina, o so se pisinisi te lepe I titi, e o lava I so sayete, peitai wa mai ta wina le tele o so sayete tu fantasi, la tu te le o mulmuli ta ia ta iala. Wa fatu langa I loa le matanga luenga, le aso tolu se fulo le masina le nei e whaangatai, ma solo I esea I loa ma whaanapa pitonga sa restala mua, ai le ito e whaafawina le lato restala. O lo anga le pia lava whaanapa pitonga o company ma pisinisi whaapena fo I le malo, e le lotoa o le to manga moe poponga tia o lo sul wha I le tele o whanau sawaina, e pe fo ona lang suai le company telefoni le Digicel, e pe ono latu tau a awina tu e fo I se tasi o 5 awhetala, pa te sei ma se au malanga mea tunu o I fafo, e fisoa swani atu e le pulenga o lo ngafa ma le whatu tia, o le tausia o alo ma whanau poponga tia. Na tuela ngai fo I se whaaftai tele, mai le whaurulunga o le to manga moe poponga tia, ya sili niu lina jang, anga yatu I le company il Digicel, I la lato vesoa swani ala I le leina vili fua le ono o whao ngai nei le teimi le nei, e wala awa nei nisi poponga tia I so o se teimi, I le ao male po, fitu aso lua se fut male whai tu la. Pe ato e ta wao fiel fontanga le pale mene I le te o le tu lai se fulu I le so, o le ato e te tala I le avanoa e te ulu whale te te o le tua ngai I le maota fono, I le wha o wino le fontanga le pale mene, e tawala mai se polo inga na whaatu wina I se lafo I le fontanga I le asoana nafi, e le fionga le ministal mtanga renga o whainga whaiva ma whaatu anga, e ne wa mai ona tula I le fionga le fonfetalai mai lona na foa, ma whaatu nuatu le te o le tua ngai, e alala I lalo ina ua ia le usta ia lana polo inga na tui natu. Na fua na si le whelaflafua inga le pare mene, ina ua fisilingie le fionga le ana Ronnie Porsini, le fionga le Ministar Company va alele a Samoa, pe le ua te taua na umia loe Samoa sana ia lava va alele, e fua I le tele o tupe ia upolo fiti e le company va alele a fiti, e pe o na ta ua e le suita I ta ia le tua ngai, lea olo ia I foi ma le sao tangata Samoa. E le fatanga ina le fionga le fonga le fono, o na toe taliane le fionga le ministai le fesidia le sui fai pule, na alai o na tula le teitai o le tua ngai mawhina wina se avanoe lona manatu, e iei se vaenga e fia wha malamalama I tula fono tu mau le maota, ma se vaenga manatu I e wha sao, o I na fuai se lafo whaatu, ma mafuli e le to tele o sui fai pule e lato te talia. Wa whamaunia mai e le pulenga o tangata tā whao mai mō mai le antunu. Wa pasia le whaletali malo le sina lei, o le a avea mano whanga e whaamautu I le tupo sa lesa malana masiofo Camilla. Pe o ne sila fia, e 5 se fun maleono atunu I o le a whatisi mai Samoa, I le fontang tele a te tai o malo le tau pulenga, le whatau teia ia o ki topa o le tausanga nei. Mai ua whaamao nia mai fo ele sui al pulengo turisi po tangata tā whao mai mo mai le atunu. E whaita wafe tā lani wha ai longa ua whaatu langa ina le pulenga. Mo tā penanga fio anga walau tungia, la tau te tali ina nisi o au malanga o lea fontanga. E whate seima nisi o wha ai longa o atu lava le se fulu wafe tā la. Mo a fio anga o le a mata ina lona teu ina. Mai o le masino November, a fio anga o le a lautongia ma ua mau wha ai longa, o le a whaamania ina mai le tai 5 awheta la ua whaatu langai nisi o vaenga, ma le se fulu awheta la, mo nisi o vaenga o tāpenanga, a nuu ma fio anga mo le atalinga ma lo. O tala fōia mai lo tātu o tunu, whamnuia le tue fōwhanga o le nei aso, whaasoi fōia.